NLP. Hajde da demistifikujemo, ali kroz konkretan primjer. Ne ide vam se na posao, sve vam je naporno. Znam, nekad i meni bilo tako. Radimo od 8 do 4, međuljudski odnosi su tako, posao mi nema smisla, svaki dan brojim kad će petak i tako iz dana u dana, na kraju mjeseca na računu 0. I trajalo je godinama, međutim, i to se promijenilo. Koristeći razne NLP tehnike, razna znanja koja sam sticala, posljednjih 5 godina moj život ide jednim potpuno drugačijim pravcem. Želite li i vi da promijenite tog svog života? Da radite posao koji za vas ima smisla? Da imate međuljudske odnose koji vam se dopadaju? Da sa radošću gledate svoje kolege, svoje saradnike, ljude sa kojima radite, bivstvujete? I želite li da imate onoliko novca koliko vam je potrebno? I nije bajka. Ako smo mogle Danka i ja prije 5 godina da krenemo ovim putem, a zašto ne biste mogli i vi? Ako su mogli brojni naši polaznici da naprave u svom životu one promjene koje su za njih bile bitne, za njih i njihov prosperitet, a zašto ne biste mogli i vi? Ali bitno je da odlučite, da se manete raznih izgovora i da krenete sa NLP Basicom 3. i 4. jula. Konačno u učionici, poslije 1,5 godina u našoj predivnoj učionici opet organizujemo NLP Basic. Čekamo vas!